Siba Sali, siaran bahasa Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali. Inggih pemirsa mewali malih sareng titiang nirani Nusantari ring parikrama Siba Sali, siaran bahasa dan sastra Bali. Pemirsa sedurung titiang lantur siaran rahinane mangkin titiang jagi nguncarang pengastung kare melarapan antuk panganjali. Om Swastiastu. Inggih dedane ring siaran rahinane mangkin titiang sampun kesarengin oleh silih tunggil Narewakya silih tunggil Yowana Bali sane pineh teleb beri sejeroning basa aksara miwah sastra Bali. Narewakya punika inggih punika I Gusti Ngurah Arya Putra. Swastiastu Arya. Inggih. Dados kekaukin Raharya mantan nggih? Dados napi kentennya nih. Nggih. Raharya puniki pinaka silih tunggil mahasiswa saking UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, mahasiswa pasca S2 Magister Pendidikan Bahasa Bali nggih. Iya, nggih, kentennya ke. Nggih. Sane mangkin titiang sareng Raharya jagi meblik bagan ngenenin indik kewentenan basa Bali ri sejeroning tembang pop Bali. Duaning Raharya puniki pinaka silih tunggil vokalis saking silih tunggil band mebasa Bali punika. Inggih Raharya iwau sampun titiang nyinahang sapesire ragane mangkin titiang jagi metaken dumun sedurung iraga ngawitin publik bagan puniki napi pekaryane tiosan menados vokalis band. Inggih. Suksema niki antuk kewentenane puniki tiang kacunduk Persida sareng nirani. Ring kawentenan titiang selianan dados band nika wenten ya nyaringin lah dados pengajar di sejeroning SMA Negeri 1 Tabanan. SMA Negeri 1 Tabanan. Nah, ini kawentenan nika selian ke nika ya wenten trailer dia makarya ring majalah ya Warta Hindu Dharma. Wartam Hindu Dharma, ya. Wartam kan ya. Nika koran utawi sapunapa? Majalah. Terbit terbit per bulan. Oh, per bulan. Ya, nika di bawah Menterian Agama. Nika indek kawentenan selian ken tiang ya limurang manah ring band. Limurang manah kocap dedane. Inggih punika. Mangkin Raharya titiang jagi metaken. Niki ngawit ring publik bagan iraga rahinane mangkin nggih ngawit ring topik iraga ngeninin indik kewentenan tembang pop Bali. Napi mawinan Raharya puniki meled ngajegang basa Bali, ngemeled ngajegang basa Bali ri sejeroning tembang pop Bali genre keroncong. Sapunapi nenten sane lianan ngeripta puisi, cerpen utawi sane tiosan. Napi mawinan. Iya ning ini telap nika nggih karena sendukan pertama dia memang seneng ring bahasa Bali. Punika taler di tiang Sinampurayang tiang lulus taler ring pendidikan bahasa Bali. Nah, sira ugi napi sane boleh di tiang ring pengetahuan sane boleh tiang ring sekolah punika taler ring kuliah presida kangen napi malih presida kara sepang taler seneng anak mirengang gitu kan ani gampang ani mungkin ya dengan lagu dengan tembang nika makeh mungkin dengan gampang anak presiden akses miwas setiap nyanyi dan lebih sering orang nika mendengar dengan lagu-lagu kan sih untuk pemilihan genre keroncong tapi ten lianan nggih karena dia memang senang dan teman-teman telah senang biar unik dan berbeda dari yang lain. Nika yang membuat Astungkara band tiang ya. Nika pinaka silih tunggil cihne dados nggih mecihne dados ni band mesandal keroncong. Nggih mesandal keroncong. Nganggen genre keroncong tembang pop Bali punika. Pinaka silih tunggil cihne becik pisan punika idedane. Inggih niki pinaka imbe iraga sareng sami utaminipun pinaka Yowana Bali nggih. Silih tunggil usaha ritat kala ngajegang basa Bali punika nenten jewantah
ring ngeripte puisi, cerpen, miwah sastra-sastra sane tiosan, ring tembang taler iraga preside ngajegang basa Bali punika ring kuentenan para jana Bali sekadiman. Nggih. Titiang taler jagi mataken ri sejeroning rah Arya sareng semtone sane tiosan ring asiki band punika napi sujatine sane dados pikobet ritat kalaning ngeripte teks lagu pop Bali sane nganggen genre keroncong punika. Ring pikobet nggih. Seni pertama pastike karena band, tentukan band puniki make wenten kepala. Tan jasiki tiang mantan artinya nagingin manah-manah semeton tiang sane tiosan. Nah nika tantangannya harus wenten masukan seni liana napi sepatutnya nih rubah dan punika ring kewentanan tembang titiang ucahayang semang dene wenten nggih sekadi yen tembang wenten kan diikat dengan napi kan yen tiang ring lagu tiang ucahayang medaging indik kewentanan entah wangsalan kabasita paribasa yen taang indik kewentanane punika ring tembang-tembang titiang. Nah nika pun wenten pergolaan ganti malih ngarianin tan cocok malih sampai akhirnya sip kenten lah kewentanannya nih. Niki akeh sejatine pikobat nggih. Iya pasti kok. Nanging state mau usaha becik mangkane becik kewentanan tembang sane keripte. Ya mangda mungkin tentukan ring sejeroning pemargin keuripan punika kan enten ja uang salah napi niku uang salah enten. Ya, tiang latarang indik kewentanan uang salah niku ring ring tembang napi enten napi. Peparikan wenten mendaging nggih? Nggih wenten peparikan nggih. Peparikannya sejeroning ngusahayang mangda wenten mantan basita paribasa di sejeroning punika. Yen kenten idedane pasti ke idedane melet nggih. Melet niki miar sayang sapun napi silih tunggil imbe utawi contoh wewangsalan sane keripte ri sejeroning tembang pop Bali utaminipun ring silih tunggil tembang saking single gitu wasane nggih. Tembang saking mesandal keroncong wenten ten silih tunggil wangsalan coba tembangin deh mungkin. Yen wangsalan napa ustane peparikan ya wenten. Yen tembang tiang wau niki. Napi nggih. Cantes demun Ane kenten nggih. Napi wastane sabar nganten. Sabar nganten. Kaja las ke gunung. Mula saja Bali bingung. Mangana hang ragan adi jegek nis kadi dari dot enggal beli nganggon adi kurana. Benten peparikan nih kau kaja las ke gunung. Kaja. Lah nika lah tembangan ini minap. Kau ningin ka mentan lu lali deng. Nggih. Lu misi sirahe pengang. Lu lali deng. Ilah ayu suadan jabangan. Kira kewentanane punika jang sayang mangda wenten sekali basita paribasa trika. Niki becik wenten pepelajahan taler nggih sejeroning tembang sane keripte nika wenten pepelajahan basa Bali di sejeroning punika. Inggih pitaken selanturipun tiosan ring rah Arya napi wastane dados vokalis band taler usaha napi sane kelaksana yang ritat kale rah Arya pinaka silih tunggil Yowana Bali ritat kale ngajegang basa Bali punika. Nggih, ini kewentanan seni pertama pasti ke titiang ngusahayang nganggen bahasa Bali di sejeroning pemargin titiang ring kauripan sapunika. Nah, taler tiang ranjing malih mangda presiden lebang malih bahasa Bali nika sapun api ring kampus Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa punika taler titiang dados pengajar ring SMA guru bahasa Bali selian punika titiang seneng indik kewentanan menyurat lontar nggih taler nggih mapaiketan ring Dinas Kebudayaan si Bali. Wih, keren. Nika mantan indik kewentanan. Nggih, pinaka silih tunggil
imbe iraga sejeroning pinakayowana Bali ritat kala iraga ngajegang bahasa Bali puniki inggih tiosan ring punika Arya titi yang jagi metaken taler sapunapi penampen Rah Arya punika ngeninin inde kewentenan bahasa Bali ring abjagate mangkin punika sekadinapi utaminipun ring kewentenan yowana Bali sapunika taler parejana Bali sekadi kewentenane mangkin. Iya ning inde penampen punika nggih. Yen tiang Cingak di sejeroning mangkin wenten ya positif dan negatif nika pasti seimbang. Wenten taler baik buruk nika wenten ya becik kaone wenten. Nah, di kaone nggih akeh kose basa sane nenten banget kauningin mangkin indi kawentenan Yohana Bali ne mangkin. Kosa bahasa ni punika nah nganggen taler bahasa Bali sani ke bawah dumun bahasa ibu mungkin Sinampurayang niki yang ngambil langsung dari kawentenan titiang ngajar make dan alit-alit nika tan kauningin indek kawentenan kosa bahasa puniki nah napi nika Pak tapi ya yang berikan teks dan sebagainya nah nika memang indek kawentenan bahasa nah ani positif na makin tiang lihat dawi Cingak mungkin platform digital nika sampun akeh nah ngucayang anggen bahasa Bali kewantannya nih bahasa Bali sane munggah ring drike wenten bahasa Bali kepare taler bahasa Bali nih ani lumrah mantan nah mana benjang sitra uning wenten malih konten kreator dumugi astu presida malih menggali ini kawandanane punika mangdep tetap ajak nih makin napi nih ke blibar napi kene ke artine koso basa katiwawalan maksudnya ane alit napi ke ya nikah yang seroni wenten ane pacan lataran kawandanan punika upami nggih mangkin ring koso basa sane Ari sejeroning keluarga mantan keluarga ngeresepang jakti upami nih ke gelas mangkin ya gelas Bu ya lu kan mentan ini uning lumur nika ya gelas Bu apa man Bu kawantan mungkin indek kawantanan bahasa pun iki napi malih tembang niki yang pun ring tembang pun iki make akeh tembang Bali nika angin mungkin napi kah kan mentan ani kerawan ini lebih kerawan nika bagus nah setiasnya ini kayak kawantanan ya wenten positif plus dan minusnya pasti ada kawannya pasti kewenten ge duaning ring abjagate sekadi mangkin iraga kan nenten presiden lempas ring kewentenan teknologi kalarnya irang ge sapunika sane mawinan sekadi sane baos ke bawah sang iwau Rah Arya penampen Rah Arya punika akeh pisan media-media digital sane ngelimbakang bahasa aksara miwa sastra Bali truene duaning ring kewentenan abjagate mangkin media sekadi punika sane napi wastane preside manah alit-alitnya melajahin bahasa aksara miwa sastra Bali truene dumugi ja nglantur ini kewentenan talat mapi kenoh sarang alit-alit punika nah taler ngelimbah kewekasan nggih idedane ring rahinane sane mangkin taler titiang jagi metaken sapunapi piteket sane pacang kesobiahang majang alit-alit sane wenten miar sayang siaran puniki sapunika taler pariywana Bali parejana Bali minap wenten sane nyaksi yang puniki napi piteket Rah Arya ngenenin inde ngajegang miwah nguwerdiang bahasa aksara miwah sastra Bali truene minap saking akeh sane sampun maosa ide bahasa Bali puniki nggih pasti kepatah siki wonten sampun nang kemat intine sampun nang kemat nelebang melajahang inde kawentenan bahasa puniki nggih randukan yenten iraga dados Yohana punika taler manusia risa jeroning jenak ring Bali sira malih nggih krama Bali sira malih sane persida ngelestariang ngawerdiang indek kawentenan bahasa Bali puniki ya nika mantel lah indek kawentenan titang sampunan kemat
iraga nih madui bahasa punika mangda presiden tetap ajak dan lestari. Inggih, punika sane patut nggih dedane duaning iraga pinaka keramu Bali utaminipun pariyuwana Bali puniki embas saha urip ring Bali kan keten nggih. Embas saha urip ring Bali iraga patut ngajegang miwah nelebin miwah melajahin napi punika basa Bali sampunang iraga rumase kimut bahasa Bali kebaos nenten gaul. Iya. Nah, nika yang mungkin sering mungkin anak-anak nggak cocok deh sama padahal nika makin ya usaha untuk tapi astane ngelebin bahasa Bali mangda tata ajak lah dari kecilnya adalah dari diri sendiri. Dedane punika pitekat-pitekat mewah sampun api pengalaman-pengalaman saking Rah Arya pinaka silih tunggil Yowana Bali sane telepisan ngajegang basa Bali kantos mangkin inggih dedane dumugi wenten mepikenong publik bagian titiang iwau titiang taler sareng kalih nunas gengrena pengampura antos sahananing kekirangan atur titiang selanturipun titiang sareng kalih nglungsur mapamit majeng dedane pinake pemuput wenten malih ten sampun inggih titiang jagi nguncarang asiki napi wastane peparikan napi wong salah nggih ya peparikan ada wong salahan kadi biasa nih Badung mangupura ngabas sebet titiang ring petang kirang langkong titiang donas gengrena pengampura antuk tambet titiangi kelintang inggih makosana ning atur idedane titiang maka kali nguncarang para mesanti Om Santi 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 Om.